Hürmetli jığışta katnaşuşlar, Aktanış Oğul yerligi grazdanlar, jığılış başlау turunda nindi takdimler var. Başlarga degen takdim kirdi, jığılışni başlayız, degen ipleşlerin toğuş görülleri sırala. Karşılar, bir taraflar, bir toğuştan. Bugünkü jığılışta katnaşalar, hatta Engel Nevapulu, Aktanış Municipal rayon başlığı. Askarov Ramil Kamilulu, rayon prokuroru. Alimyanova Reyhan Filiz kızı, Aktanış Municipal rayon başlığı orunbasarı. Aliyoğlu Yıldar Muhammeddinoğlu, Aktanış rayon boyunca Eski İşler Bölüğü Yetekçisi orunbasarı. Şerifiyanov Yılmaz Yıldosoğlu, 103. sonlu Yalnız Sokçuluk Bölüğü Yetekçisi. Havizova Luiza Mahyan kızı, Yoşollu şehir boyunca Baş Devlet Sanitar Tavlının Aktanış rayonundaki orunbasarı. Timirov Albert İndarifoğlu, rayon Sovetinin aparat yetekçisi. Sirayeva Liyana Ramil kızı, Aktanış Municipal rayon Başkarma Komiteti yetekçisi, İktisat boyunca orunbasarı. Yılayeva Milosha Züfer kızı, rayon Sovetinin uyuşturucu bölüğü yetekçisi. Mansurov Albert Mirhatoğlu, rayon Sosyal Agartı bölüğü yetekçisi. Timirova Reysel Mahmut kızı, rayon Sovetinin massa kulem mağlumat çaraları işleu bölüğü yetekçisi. Hayif Vaydar Rafkatoğlu, rayon Uzak Hastahranası baş tabibi. Osmanov Rustam Mübarek, Ulu Tat Media Cumhuriyeti filial yetekçisi. Basirov Ulat Müzellifoğlu, Pensiya Fondu yetekçisi. Sayfullin Aleysen Indus kızı, Respublika Maddi Adam Kusatı Uzagının Aktanış rayonundaki 5. sonlu bölük siyasi müdürü. Şoy bizning jığılışta katnaşalar Jirlik Soveti deputatları, Uzak Hastahana hizmetkarları, politsiya участок vakilleri, Magarif sistemasının hizmetkarları, poçta hem ilimta hizmetkarları, şoy ictimai предприятие yetekçileri. Bugünkü jığılışın prezidium sostavını soylap gitarga kerak. Men prezidium sostavına 3 kişiden soylarga taqdim etem. 4 kişiden soylarga taqdim etem. Başka taqdimler yok mu? Soylayız degen iptaşların toğuş verirlerini sorayım. Karşılar, bir taraflar, bir toğuştan. Bizning personal Engel Nevapulu Municipal rayon başlığı, Alimyanova Reyhan Filiz kızı Municipal rayon başkarma başlığı orunbasarı, İspolkom yetekçisi Abdülhayif İlşat İlfatoviç. Şamsunov İlham Selimcanoğlu, Aktanış Oğul Başkarma Komiteti yetekçisi. Atap ötelgen iptaşların prezidiumga soyilibız degen grazdandan toğuş verirlerini sorayım. Bir taraflar, karşılar, bir toğuştan. Bugünkü jığılışның kun tertibi tübendagi meseleler taqdim etiladi. Aktanış Oğul Jığıl Soveti hem Başkarma Komitetining 2019 yılda başkarılgan işleri hem 2020 yılga planları turunda Avul xo'jaligi ham shaxsiy xo'jaliklarni o'stirish programmalari, turoq tuzilishi programmalari turunda pensiya fondida bo'lgan yangiliklar, o'zgarishlar, Aktanış Oğul jığılığında ichki ishlar bo'lgan ishchanligi turunda Aktanış Municipal rayonining 2019 yildagi sotsial iqtisodiy o'sishi turunda ham 2020 yilga planlar turunda so'rovlar ham taqdimlar. Reglamentni qarab o'tamiz. Doklad uchun so'z 30 minutga qadar, chiqishlar uchun 5-7 minutga qadar, fikr olishlar 5 minutga qadar, so'rovlar ham birishmalar uchun 3 minutga qadar berga ham jığılışni tanaffusgina tamomlarga. Belgilangan reglament bilan kelishgan iptaşlar tovuş beruvlarini so'ragan. Karşılar, bir taraflar. Bir tovushdan. Kun tartibining birinchi masalalarini ko'rib o'tishamiz. Aktanış Oğul yerligi Başkarma Komitetining 2009 yilda boshqargan ishlari, 2010 yilga qo'yilgan bo'lishlari turida отчет shu so'zni Şamsunov İlham Selimcanoğlu, ya'ni o'zim olaman. Hayırlı gün, hürmetli Engel Nevapulu, hürmetli Prezidium, avuldaşlar, kelgen qonaqlar.
Үзенең истәлекле вакыйгалары, иршелгән уңышлары хәл итәсе мәсьәләләр белән 2009 елның тарих битләрендә үз урынын алды. Без яңа өметләр, зур ышаныч белән яңа 2020 елга аяк бастык. Бүгенге Актаныш авыл җирлегенең отчет җыелышына без иршелгән уңышлар, барлап башкарылган эшләрне анализлап, хәл ителмәгән мәсьәләләрне, халыкны борчыган күпкырлы мәнфәгатьләр хәл итү 2020 елга максатлар һәм бурычлар билгеләргә җыйналды. Авыл икътисадының төп күрсәткечләренең берсе булып җирлекнең халык саны тора. 2020 елның 1 январына Актаныш җирлегендә халык саны 10,178 кеше, 2809 шәхси хуҗалык исәпләнә. Җирлектә яшәүчеләрнең уртача яше 47-51, ирләр 5048 кеше, хатын-кызлар 5130 кеше. Барлык яшәүче халыкның 4705 яшендәгеләр, 2259 пенсионер исәпләнә. Эш белән мәшгульлек үзәгендә рәсми теркәлгән эшләр 18, шуларның 17-се хатын-кызлар, берсе ир-ат. Балалар бакчасында 832 бала тәрбияләнә. Башлангыч мәктәптә 2 урта мәктәп һәм гимназиядә 1776 бала, ресурс үзәгендә 374 укучы белем ала. Җирлегебездә 2 сугыш ветераны, 22 сугыш ветераны тыл хатыннары, 635 тыл хезмәт ветераны, 80 хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар яши. 2009 елда безнең җирлектә барлыгы 96 сабый дөньяга аваз салды, 99 кеше бакыйлыкка күчте. 2019 елда авыл җирлеге советы 16 утырыш уздырып, анда 33 көн тәртибе каралды. Карарлар кабул ителде. Бу законнарга үзгәрешләр нәтиҗәсендә хокук актларны үзгәртү, уставка үзгәрешләр керү, җирлек бюджетын үтәлеше, референдум уздыру мәсьәләләре буенча булган һәм башка төр карарлар. Актаныш авыл башкарма комитеты узган ел 20 карар кабул итте, төп эшчәнлеккә карата 300 боерык чыгарылды. Барлык гражданнарга 1839 белешмә язылды. Гражданнардан кергән 43 язмача 27 телдә мөрәҗәгать карап уңай хәл ителде. Халык контроле дәүләт мәгълүмат системасы аша 16 хат кергән. Шуларның 10-сы уңай каралган. Бер шикаяткә отказ язылган, 5-се контрольдә тора. Заман таләпләре буенча электрон документ әйләнеше, электрон хуҗалык китабы программалары белән эшлибез. Актаныш авыл башкарма комитеты исеменә электрон әрҗә аша 2019 елда җирлектәге оешмалардан 147 хат кирип, теркәү үтте. Электрон документ әйләнеше аша 709 хат теркәлде, 447 җавап хатлары китте. Ведомстволар хезмәттәшлек программасы буенча барысына да җир шәртләре бирелде. Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы нәтиҗәләре оештырылган. Узган отчет елында АПК программасында чиратта торучы 12 гаиләгә, гражданнар сели программасы чиратта торучы 8 гаиләгә акча кайтып, җирлеккә төзелеш эшләре башкарылды. Ятим балалар программасы акчаларында 2020 елда салыначак йорт өчен җир шәртләре чистартылып, тәртипләп куелды. Бер гаиләгә социаль ипотека белән яңа булдырылган аренда программасы буенча 3 гаилә бер уңайлыклары булдырылган салымга фатир йортларга арендатор булдылар. Килгән специалистлар хәзерге көндә югарыда атап үтелгән программалар чиратка басу өчен 40 гаиләнең мөрәҗәгате алынды. Авыл җирлегенең бүгенге шәхси хуҗалыгына китереп булмый. Республика һәм район җитәкчелеге дә шәхси хуҗалыкларны үстерүне иң җитди мәсьәләләрнең берсе итеп куя. 2020 елның 1 январында Актаныш авыл җирлегенә 2800 шәхси хуҗалык бар. Шуларда 309 баш мөгезләре терлек, шул исәптән 113 савым сыеры, 222 баш сарык, 268 баш кәҗә, 9 баш ат, 190 куян, 370 баш умарта, 1650 кош-корт исәпләнә. Авыл җирлегендә сөт җыю оештырылган. Бу эшчәнлекне 2 шәхси эшмәкәре алып бара. Айдар Әхмәтов Феликс, Гали Хәлил вакытында түләп алып баралар. Шул нисбәттә шәхси хуҗалыкларны үстерү, ягъни ИМТХ кредиты алу буенча Акбар Смолов аша 7 кешенең 3 миллион 72 мең сум күләмендә кредит алу өчен хуҗалык китабына чыгарма бирү аша ярдәм күрсәтелде. Соңгы елларда республика хөкүмәте авыл хуҗалыгы министрлыгы савым сыерларының баш санын аклап калу максатыннан халыкка субсидия бирә. Сыер асраучыларга 387,500 сум субсидия, кәҗә асраучыларга 115,500 сум субсидия акчалар барык счетларына үчерелде. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы биргән нигездә яшь кош-корт алу өчен өлешчә чыгымнарны субсидия программасы буенча 45 шәхси хуҗалыкка тиешле документлар тапшырылды. 6 шәхси хуҗалыкка отказ булды, 39 хуҗалык
Шығынlarına республика бюджетінен 99.130 bilen subsidiyalandı. Ona satıp alınışı ülüşçe шығынlarını subsidiyalау programması негізінде 2 şəxsi gücəllikə жерlik bюджетінен 15 min, республика бюджетінен 30 min som ақша yardımı qaytdı. Veteriner Birleşmesi məlumatları boyunca 2019 yılının 1 aprelinde elektron gücəllik knəgəsinə isəbqə alıb qoyulğan %13 baş sağım seyirinin %2'si yazma kanalı vaxtında tikşirib uzub 30'u leykoz avurlu urundu. Küzgü alıb vaxtında 86 baş seyirinin 25'i löküzülüp dağıldı. Özügüz turası bu büyük zor sonu hem жерlik yaşayışı mallarga, kişilerge de korporasyonu turga kürsətkəş. Yukarıda etilgenlerini isəbqə alıb, özügüzün hem başkalarının selametliğine bir taraf olmazsa mallarını Değişince analiz yardımında tekşirip durup, avuru tabılgan şırapta keşikmezden selamet tirlikle oluşturup, yağın paramını takdim ederiz. Şoyup malların akmına kütüge, hürüler təpin iterge degen buluş koyalır. Uğrap yolunlarga mallarını beylap koyu ise beysiz yürü şırapları bitirlige gerekliğin anlatalım. Oğul жерлігі şunda yaşayışına şoyup kişi hem orta şmekerlik zor yığıntı yasayıp. Bugünkü günde жерlikte 234 kişi hem orta предприятие %100 şahsi şmeker tırkırgan. Oğul жерлігінде şmekerlik uğuşlu bulsun için halk ihtiyacın kanakatlandırıga hem işanışın yollarga gerek. Örnek misal etip şmeker ailelerden koyaz hem aygı güzatüldünler. Onlar 5 koynar tuşkısı açtılar. Leysan hem herhalde fark ettiğimizler Almiga Söyleyirdi, Timirat Kafesi, Feris hem Gülçiner Abdülünler ayar söylenip daları yıl başından ilimizin 4 tübeginde şol isetten Tataristan'da öz meşgullük boyunca hınari kermige sağlam rejimde işleyi başladı. Öz meşgullükle koşu gerekli tüste başkarıla Aktanış Ağır Zirliğinde 234 kişi şuşu yama sağlam sistemasında terkelgen. Uzgan отчет yılında zirlikinde yeşillendirip ağaçın oturttuğu boyunca zirlik teritoriyasında ornaşkan yışmalar kişi bilen ömeler yıştırıldı. Sovet uğramını yaklap Tau etegine 2000 yaşçısı, Nörke uğramını hem gimnaziya yaklap Amil Avzal uğramına tüzüşü bazı başına 2000 yaşçısı üsüntileri oturtuldu. Devlet uğramında ağaçlatları 70 dönem ısken şirşi bilen turulandırıldı. Sovet uğramının asbaq tanış tüşkende turaturu bilip Argamak kibeti artından Komsomol uğramına kurgan şirşi uğruna 37 ısken şirşi oturtuldu. Tire yürüyüzün şehirliğimizin şiştar topukta tutu maksatından kolların aldırından yolga kadar teritoriya uğrlarından inşallah surat uğramda beysiz yürügen ögözleri terip sonra keze beyden çıkıngan etler hocalıklarında aylarında başkarma komitet hizmetkerleri tarafından müracaatlar taratılar. Müracaat itibarsız kaldırılgan şirapta administratif komissiya olsa şora kuruluşları turunda avuldaşlarına kesetildiler. Şuna da kuramastan yurt hem İhata yanlarında tüzülüş materyalları yaki başka köpşük şartlı toqışkırt asırı için su kublevikleri yasap javapçılıkka tartışılar da buldu. 2019 yılda barlığı 7 kişi administratif komissiyaga çakırtırıp 6 kişiye kesetu yasaldı. 1 kişi strafka tartıldı. Bajar korkunçsuzluğu turunda eğitip bitirge gerek. Soңғы yıllarda bəlk bulmayan balalar hem ülken yaştagi yaşaşırgın avtonom ravışta yangıl turunda kesetu şoylanmaları ornaştırılda %3 sonlu yangın söndürü hem kutkarı bölüge hizmetkarları canlı iş alıp bara. 2 kontrolü gaz kazanlar ornaştırılan 15 fatırlı yurtlarda atsikatörler, signalizator montajlangan. Soңғы yıllarda salıngan 7 fatırlı yurtlarda şoyup 81 şahsi yurtlarda әлеге joylanmalar ornaştırılgan. Fırsattan faydalanıp şunusunu eğitip uzasın keler. Bugünkü günde %3 sonlu yangın söndürü hem kutkarı bölüge Ligatolu beylerine әлеге joylanmalarını kaytarı mümkünlüğü var. Bir joylanma 250 sımga beylerine. Özünüzün hem yakınlarınızın selametliğin ömürün korkunuş aslında hürmetli oldaşlar. Әлеге takdimge onlar oluşta yakın gelip işitseniz idi. Жерligimizde hakimle barışagan tağın bir mesele olda bulsa beysiz hocası ettiler. Bu nisbetten жерliknin türlü uğramlarına begrek de ilde zininsi isteden asıqı Aktanış'tan uzaktan bir jağıtlar şoltıratolar koy. Kutkarı uğurlarının üzerinde korkunuş hikayenin her kim bilir. Şuna göre etler her vakit beyda tutup uz vaktında vaksinasyon yasalara gerek. Yaşırın batırım tügül yılda жерlikte kırdan ormanlardan kırgıy cennikler kilin fakitleri bulup durar. Onlarını oğlu boyunca avşılık işmalar yerden bilen iş alıp varırlar. Tağın bir kat müracaat itip şunu eğitesimiz kile et asırısız iken ikitanımızda beyde tutsağız idi. Beysiz irikte yürügenlerge oturuş yerini yertip alıp koytmasın yaki oramda mektepte işe bargan gazlarga toşlanıp көңілсіз haller kelip çıkmasın idi. Javapçılık duyup kabul etseniz idi. Aktanış üzerinde asıl aktanışta hem iki
çıkartılıp tanış başka meşakul vada zabarlanan su berle. 57-nji kwartal artis bistesi ýaly su pynka silhasynmy iskay raport vada zabarına kile. Halkyň su bilen tämin etүү boýunça işçilik 2019 ýylda Tulayım Kamu Servis Aktarış Ýamgyýaty kullarına tapşyryldy. Barabız da bilgençe 57-nji bistede ýaşaýçylar sonu soňky ýyllarda artdy. Bugunky günde şahsy hojalyklarda tüzülüşleri girli, ýamadan ýamalyklар kalka. Şu sebäpli bu bistede günlerinde suga katlyk kişiler ýogary noktalarda ulaşkanlıklarga su barıp jitmey. Timir kupulu sebäpli skavajylardan kelgen sunyň sampin taleplerine tory kelip jitmegi belgili. 57-nji bistede su bilen tämin etүү iskay raport vada zabarına skavajylaryny ýurdurtuş tartуу işleri oňy natija berdi. Su kudurtuğun asaslary alıştırıldı. Halyk sorawy boýunça veterinar oramında 750 metr uzunlukda su trassy salındı. Aptanış baş vada zabarından 4 kilometr su liniyası suzup Gamila Zal Himikler oramında tutaştırуу gözde tutula. Su zapasyny onda tutup gelecekde 50-nji kwartalda 1000 kub metr kolamda su rezerwuarlary ornaşdyryp planga kirgen. 2020 ýylda aeroport Pynka territoriýasynda ornaşkan skvazilany tartуу planga kiritildi. Aptanış baş vada zabarına 50-nji kwartal uçkaç suga katlyk bolmasyn üçin vada zabarına egerligini arttırga kerek bolar. Munyň üçin Şerip awaly tiresinde geologik tekşürler alyp baryldy. Hem merzem yer asty sulary barlygy açyklandy. Problemany uňay halýetu maksatyndan onda 4 artezian skvazynasy hazırlanýardylar. Hem merzem su şahanagyny Aptanış vada zabarına 6 kilometr su trassy ütkäresi bolar. Bu ýönelişde Respublikanyň gazlaşdyrуу fondu bilen rayon başlygy gatnaşynda süýleşүүлer bolup, bugunky günde proýekt sistemaly iş alyp barylýar. Hem proýekt smeta işleri başlandy. 50-nji bistede vada zabar ýerleri Mejolanda Sentrikowska saprovождение ýyşmasy aşa su şyganaklarynı ýetinjeli üstünde iş alyp barylýar. Üsteme su şyganagy bolgan izgiler, jidigen melike, häme çeşmeler teleýünlerini tartyp garap turup, tüzeklendirip, şoýap iň möhüm iş diýip sanýym. Ýum aýlanasy Yıl aylanası hukuk saklao organları bilen tığız elimtade işleyiz. İň bir şoğa mesele ýeşmürler bawlaryna hukuk bozulary. Teşlermini tüp sebebi etiyanilerden bawlarga karata iktibar etmek. Ýeşmürler tarafından hukuk bozulary bolmasyn üçin polisiýanyň üçasty wekilleri bäli bolmagan bawlar bilen işlөө komissiýasy bilen birlikde doimy reýitler ötkerilip, keşke 22 sagatdan soň etiyaniler başga ýürüşip bawlaryny spirtli içimlikler kullanýyşlaryny asosiýal turmuş rewüş alyp baruşy oşup üstünde iş alyp barylýar. Tiyişli şorular görülýär. Şuňa da paramastan uzgan atşot ýylynda 46 grazdyň teşe rayon bäli bolmagan bilen işlөө komissiýasy tarapyndan tekşerilýär. 34 etýäniniň meclisine karata administrativ şora goýulygyny aýtyp gitmesim kelýär. Jerlikde 4 sosial gurupynyş goýuly doimy gözetme ostunda goýulgan 25 goýula bar. Olarda 42 bola terbiýelenýär. Sosial gurupynyş goýularyny bäli bolmagan balalaryny bolgan tertipsiz turmuş rewüş alyp baruşy Yaşıl yılan bilen dostlaşkan, yerdemge muhtaç yalğız yaşawyşy ülkenlerimiz aşıklaw boýunça jerlik grazdanlary bilen uzara haberler bolsak, ýa-da şunky birgelep hukuk saklaw boýunça işlik alyp bargan şurapdagyna oňay netijelere erişip bolady diýip bilýär. Awulymyzda ürüş ýalasada ülken hem ýaş bulyny birleşdirip, araşdyryp turuşy 4 meşit işli. Halyk arasynda islam dini arkaly edep, ahlak, tertip kebek sifatlaryny bolduruu maksatyndan wagazlar süýlep türli dini şoralar ötkerilýär. Müllärimizni saflandırıp, ýeşlerini nurlandırıp, awul üstünde her wagt ozan tawuşy ýaňgyray. Rayon üzerinde jemgyýet Bulak, Hemberiye hem Mevlid meşitlerinde juma namazı 77 kişi ýüri. Kur'an okuw namazy okuw tertiplerini, din sabaklaryny öýrenүү üçin meşitlerge ýürüşip, 43 şagirdge okuwçy 21 irad hem 154 hatym-kızga 25 mugallim, dini terbiye hem ilim berýär. Jerligimizde dini beýramlar meclisleri bilgilep ötülýär. İngilizce aspaktarışta yaşayan ülkelerden meşit soğuk hakkında müracaat geldi. Soğuklu amel turmuşka aşırıda uylap bitiresimiz bola. İzgi kumulli rayondaşlarımız yerdemler sanağız. Rayon uzağı bulgan oktanış yerli haman üsey yoğarışkantıla. Tüzeklendirүү yoğartı üçün teritoriyalar, uram yolları, tratuarlar, su, jıllık trassalar, uramlıkları ulam yıldan yıl üsey. Şuna parklar, skevir, heykel, ziyaratlarını orada şığınlar sırayı. Her yılın dekabr ortunda şuşu hizmetler başkarası işlerini planlaştırуу üçün büdjet formirovать etdiler. Ol şuşa şığınlaryny müdürlüğü üçün kaplaw üçün kerimler ülüşünden, salımlardan hem dotasiýa ülüşünden alınýar. Salym ülüşüne garasak, ynda ýyl 2030 ýyla 5.666.000 garalyp, barlygy 5.220.000 jerlik büdjetine kirgen. Ýagny öteliş 92%. Mülketge salym 2.778.000 garalyp, 2.860.000 jinalgan, %3% ötelgen.
Jirge salım 5 milyon 380 bin bücütla paralıp müteliş %35% olup 7 milyon 277 bin so'mga bücütünü turlandırgan. Avul hocalığı salımı 233 bin 500 so'm paralıp 552 bin ziyildi. Yani 237%'a öteldi. Bu tür salım 50%'ına jirlik bücütüne kırığını isep kalsak, sallı ölüşünü Aktanış Agro firması, şahsi işmeker Hazer Ferdiyev, şoy başka işmalar işmekerler төлөөгө салымга туры келер. 15 салым 14 миллион 64 мың қаралып, 15 миллион 950 мың сом жиналған. Бюджеттегі қаралмаған түрлі административтік акттар, штрафлар 40 мың 442 сом тәшкіл етеді. План өтеліші %13%. Планаштырған 1 миллион 885 мың 595 сом артығырақ салым кірді. Датсат үлішіне келгенде 11 миллион 648 мың қаралған. Иді барлығы 42 миллион 431 мың тәшкіл етті. Шығым үлішіне қарасақ 25 миллион 713 мың планлаштырылған иді. Үстемелер білін 61 миллион 132 мың тәшкіл етті. Идәрі үшінде штатта тұрушы 4 муниципалитет хезмәткәрнең хезмәт хаклары, хезмәт хакына социаль фондлар түләү, җиңел машина, телефон, бинаның чыгымнары җиргә, мөлкәткә салып тәшкил итеп 2 миллион 530 мың тәшкил итте. Төзекләндерү территория тәртипкә тоту өчен 53 миллион 690 мың сумлык эшләр башкарылды. Бу үз ичендә түбәндәге төрләрне алды, эш төрләрен алды. Акбуй сабантуй үткәрү, сабантуй мәйданын, кырмаларын территорияны төзекләндерү, сквер паркларын, фонтаннарны карау һәм төзек тоту, урамлыкларны яктырту, ремонт эшләре, юлларны карау һәм ремонт эшләре, җирлек территориясын яшелләндерү, тротуарларны, балалар мәйданчыкларын карап тору, төзекләндерү, су трассаларын алыштыру, ремонт эшләре. Шулар içinden 16 milyon 2500 сумлык uzara салым акчасында башкарылган эшләр. Узган 2019 елның 31 мартына кадәр 6400 кешедән 3 миллион 200 мың 500 сум uzara салым җыйналды. Шул акчаны республикага бюджетка тапшырылып 12 миллион 802 мың сум итеп кайтарылды. Җирлеккә 16 миллион 2500 сум акча тупланды. Җирлек территориясын төзекләндерү өлешенә Татарстан урамынча Акбарс банк бинасына, Роспотребнадзор бинасына кадәр булган тротуар брусчатка белән төзекләндерелде. Ленин проспекты 106 яныннан Хади Такташ урамы кичилешенә кадәр тротуар брусчатка белән төзекләндерелде. Бүләк урамыннан Агыдел урамына җыюларга тротуар җыю, Актаныштан 50-нче бистәгә өлкә урамына алып чыга торган җыюлар басмасына ремонт эшләре, Актаныш бистәсе урман урамына алып чыга торган баскыч төзекләндерелде. Бүләк урамның тау итәгенә урнашкан һәм чишмә төзекләндерелде, брусчатка җәелде. Башкарылган эшләр 5 миллион 138 мың сумлык булды. Җирле әһәмиятле машина юлларын карау өчен җиңүнең 50 еллыгы урамы 200 метр озынлыкта өлешчә, ягъни авангард урамы кесилешеннән алып энтузиастлар урамы кесилешенә кадәр. Дуслык урамы кесилешенә 170 метр озынлыкта өлешчә Көнбатыш урамына. Фатирлы йортлар арасында юллар һәм урам юллар ремонтлауга урам юлындагы чокырларны ямау, Дуслык урамы тулысынча 500 метр озынлыкта шибен белән түшәлде. Башкарылган эшләр 5 миллион 98 мың сумлык булды. Җирлектә зиратларны карау өчен зиратларга агач кесү, тарту эшләре башкарылды. Агач курпаларны куакларга каршы гербицид сиптерилде. Артиз зиратына тимер кыймалар буялды. Кирпич баганаларга төзекләндерелде. Санап үткән эш төрләренә 2 миллион 35 мың акча тотылды. Урамлыклары килгәндә Тынычлык проспектында Альфия Абзалова исемендәге район мәдәният йортыннан алып базар капкасына кадәр аралыкка светодиод лампалары баганалары, Әтәшкә һәм 6 яшь балалар бакчасы арасында баганалары утыртылды. Артист бистәсендә урамлыклары кую һәм ремонт эшләре 2 миллион 465 мың сумлык эш башкарылды. Артист һәм Илезидә бистәләрендә су трассалары алыштыру һәм ремонт эшләре 1 миллион 221 сумлык акча тотылды. Үзара салым ярдәме белән узган ел 16 миллион 2 мың сумлык Актанышыбызда бик күп эшләр башкарылды. Хөрмәтле актанышлар, бүген сезгә зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Бу елда актив булып Актанышыбызны төзекләндерү һәрберенең үз өлешен кертсәк иде. Тамчыдан күл җыела. Дәүләт бу юнәлешендә ярдәме файдаларга ашыгып соңармый. 2030 елда урамлыклары 4 миллион 583 мың тотылды. 2020 елга да 3 миллион 307 мың генә бюджетта салынган. Чыгымнарны кыйммәте максатында урамлыклары әкренләп экономияле светодиод лампаларны алыштырыла. Бүгенге көндә Актанышыбызда барсы 1916 ут ноктасы бар. Шулар арасында 550 нокта, 250 ШКУ, РКУ һәм ДРЛ лампалары белән яктыртыла. 2019
Yılda devlet uğramlarında iki yaklap kolhoz ülüşü, jelil, uzak, endüstriyel uğramlarında 80 tadağı utlampıları ekonomiyalı sitadiyot utlara oluşturuldu. Pariklarda, Skvirdağı utlar, tüslü fontanlarda kullanışta. 2020 yılda Tatarstan Respublikası Turak Punktlar uğramlarını yaptırdığı turguzu programması kısalarında gazlaştırı fondu aşağı 27 uğramda 250 sitadiyot lampalar oluşturup planlaştıra. Yol hareketi iminliği fondu akşalar hesabına 2019 yılda Salih Hüsniyorov Bayan Devleti Forumları taştırışı avtomobil hem jevler yolunun başına yürü ölüşünde zaman şahı cihazları sitadiyot lampalar ulaştırıldı. Aktarış Olcigil Başkarma Komite İçki İşler Bölüğü yol hareket kursu devlet inspeksiyası bilen halkının yoldagi iminligin bulduğu maksatını planlı işler alıp bara. Uram yol şilterinin kimçiliklerini düzeltүү üçün 2030 yılda Aktarış Başkarma Komitesi'ne YUPD tarafından 12 көрсетме verildi. Finans mümkünlüklerden şahı Aktarış uğramlarında yol bilgileri urnaştırıldı. Yol çukurları remont yasaldı. Jevler kişileri hem uram yolların yol tamgaları bilen bilgilendi. Yol bilgilerin toplap duruşu ağaç bloklarını kesip sireklep ayrım yol bilgilerin koşulu yolu bilen uramlar kesilişine ornaşkan yol bilgilerin koru terpin etildi. Riz son Aktarış Mektebi hem arşı yapıp jevler için bariyer kıyma kırıldı. Hem zaman uğrağı hem dinin prospekti kesilişlerinde jevler için kişi yolun koşarıp transport hem jevler için svetofor ornaştırıldı. Tataftalar aşklık senet cemriyeti işçileri hem teknik işleri bilen munisipal yol fondu hesabına Bayan Devleti Forumunda 860 metre uzunlukta yola asfalt düşeldi. Yollarını kısa jaygaş yoldan tartıp tegizlep turuşu aktarış yolları İTK cemriyeti trotuarlarını hem parklarını tartığını aktarış patta konkursu kaldıkları poligon munisipal unitar предприятие hizmet koşardı. Жерli halk yaşayışını tiliştiren mülkiyetini saklama maksatında aktarış yolunda fatırlı yurtlar işgal aldığına %6 noktada video küzetü alıp barıla küzetü kanallar məlumat turunda turu İçki İşler Ministerliği aktarış yolu boyunca kizu bölümünde görüldü. Hazır 2020 yıla qaralğan sonlarga toxtalım. Büdjetning ümumi ko'lami 27 milyon 888 ming 900 so'm. Şunun içinden 15 milyon 848 ming 300 so'mdan 4 türlü salım teşkil etti. Endüstri yıl 5 milyon 404 ming 300 so'm. Mülkiyet salımı 3 milyon 315 ming. Jirge salım 6 milyon 545 ming. Avul xo'jaligi salımı 584 ming. Dotatsiya ko'lami 12 milyon 40 ming 600 so'm. Şöyle şöyle ortak uzgarış yok. Başkarma Komitesi ülüşünde 4 hizmetkarın hizmet uya satın alıklar yıllık su kanalizatsiya bir maşina telefon asfaltıkla 1 milyon 925 ming 200 so'm. Tüzüklendiri ülüşüne koyulgan 15 milyon so'm jirliktagi yollarını başka teritoriya iştartı tüzük tutu için kuralgan. Bugün günde kontrakt tüzülüp Aktanış Altıkun aldıkları poligonu İTK hem Aktanış yolları işmaları işler başkara. Uramıtları yaptırtı 3 milyon 307 ming, bundan tış 1 milyon so'm patlı yurtlar remont için programı üstüne video kameralar işlendiği için 1 milyon 480 ming 800 so'm. Şimdi aşağı belli meseleler tamamlarsa 2020 yılda maksatçan jiyim bilgileri boyunca 2019 yılının 24 noyabrında Jide uçastıkta referandum ötkerildi. Referandum neticeleri boyunca Aktanış Avul Jirligi da tirkelgen büyük vatan soğuşu hem soğuş hareketleri veteranları birinci hem ikinci Türkmen invalidler gündüz okuş studentlerden kola 18 yaşa tolgan her kişiden 2000 yılda 500 so'm maksatçan jiyim to'larga tegishligini aytib taslim keladi. Bu yilgi maksatçan jiyimni jiyib topshiruvni davlat yordami olish so'rogi tag'in qisqardi. 31 martga qadar topshirilgan o'qishlarga 4 ga topshirilib, qaytuv hisobga har qaysi aktivlik ko'rsatuv vaqtida to'lov o'zini so'rayman. İş türlerine kelgende 2020 yılda tübendeki iş türleri gözde tutulan. Ağımdaki yılda ziyaretlerini koru, siz tartı bilen bir redden ziyaret firmalarını varlığı tüzüklendirip, soyup ağaçlarını kesiyor devam ettiğini gözde tutalım. Ziyevler için asbak tanışta şu hem benim için iki basmışta bağanalarını oturtup, rekonstrüksiyo kerge ziyinler. Zirli ahemiyette başına uram yolların tüzüklendirip, uramlarda şapırlarını remontu, yol hareketi, iminligin temin ettiği yüzünden Bayan Devleti Forum boylap, yübelin uramı kesişlerini alıp, Hüsniyorov uramına alıp çıkışı trotuarlar jeyilip götürüyor. Tataristan uramında Akbars Park binasına Jingu Parkı Akbasına kadar jeyillersin trotuarlar yasau planlaştırılır. Rayon ulamında hemen başka debeklerdeki jeyilliklerden çalıştırganda Aktanışımızın tüzük sistemi otur buluğun kurarız. Birazdan
Bizning sanitariya epidemiya imminligi ta'min etүү bizning şulay tüp burçlarının birisi olup tura. Bu maksatni turmuşqa aşıruu yüzünden jerligimizde her yılına sanitariya şitalık 2 aylığı ilan etiler. Hem maxsus şarılap planı tüzülüyor. Jerligimizde 3 ziyaret var. Ziyaret günleri ötkeru jerlikte tradisiyaga aylangan bolsa da ömege şugulçular yıldan yıl kiymeyi. İng oyanış мәңгілік yurtumuzda jerlengen köpçülük kardeşlerimiz kabirleri çıkartılmagan, şüpleri orandırmagan, şardıvanlar onundan püşken. Kilesi şistartı oylıklarında, ömelerde bu kabirlerini isen bolgan tuğanlara yakın kardeşleri gelip yaki paytıp tüzüklendirip tertipke getirmelerini sorar edim. Bu meselege ciddi paravan uyuşmalar da bilgilengen işine bir ağırlık bilen başka işler de var. Tribun aşağı ayrıca yerden kula sözüp, ömelerde aktiflik kursetken Razdanlarga, hizmet kollektivlerine, uyuşma jetekçilerine rahmetimni bildirem. 2020 yılda bizning oldağı tağım eng muhimroq burçlarda tura. Büyük Jüvning 75 yıllığı karşılap rayon tüzülüge 310, rayon şuna 90 yıl toluğum ayından jerlikte ötkürleşik şaralar bir kıysa. Şulayıp sentyabr Davutteşek Respublika Prezidentinin Oğul Jerligi Saveti deputatları soylovlarda aktif katnaşısız kişi vatandaş cumhuriyetin kileşegi bir taraf kalmazsa soylov uçaklarına gelip özünüzün tavuşlarını verirsiniz deyip uylayım. Шығышını temelde kısa vakit içinde yıllık işlerini yoktartıp bitirip bulmayın. Шығış yasauşular daklatını turlandırırlar, işlerimizini yoktartıp bu inşa özlerinin takdimlerini, fikirlerini eğitirler. Barşağızga da isenlik sağlık, illerimizge tanıştık, yurtlarımızga eminlik, fayda ve aktif dileyim. İktibarınız için büyük rahmet.